Jaga edain Brianna, Raini ni kan kolak ciri kan temple, ko an kabungan Jesus Christ marmich rora ko jar lurang ken eliktada. Temple ko rajuan jigen elugun ko jar lo lalin. Rajuan jigen hainuman manana ereo. Ejo katak jen kabung ko aimat menjar ko kenege ngan menjar alap ke jemerang talangan jar bandrangan kabung ngana kata kan kaj balewan ak tempo rejo katak kenege elabar ko jar rejang mod man ani lo lalin lo tempo kaman jar balanani kenege kabungan Jesus Christ marmich rore ko jar lo rangken eliktada or priesthood ak mele mananit lo temple jembarang baptize kan ro ramai barang wajili bamli pandron ngan entreo elugun auruk ke je reo impojak ngan talangan temple kenege jarbaleo ngan baptize kan ro ramai jembarang wajili bamli pandron elugun ko jar auruk ngananit ekanan boy je bojak ngan kaman cuan jarbal alabang ko jar. Menaken rajauruk kenege jejale jejai kujen baptize ngan relang ngan ailang ngananit ak jabalo parmit remarang baptize lo lalin jedarmit red maurim med jab kata kan Jesus Christ kan God balewan ak jen temple armit remor kia remarang talim baptize kan ro remed Aimat ikar pamo kata jejili bamli pandron ngan reo jejile we bamli elaba auruk ngan nga bamli au mene auruk tada lo more au kaman kay manana langalang lo morin imi kanan periper ngan reo ani jakanan poijen paraiman manana periper ekar ke boji temple ke jemarang cili pandron kaya alakan med aimat jenon jama rekar mare lo temple cili pandron malakan air med red perwat lo juan mare red kanake rekar cili ijale tag nga ainuman kanake ijam mijak ngere med red jagoin ijam barang lawyer ijale kay pano cili jen priesthood ananis lo temple temple red juan chicken elugun manipa ngay kucap juan membarang kebun komarang barang talangan temple etatal namuj enjaga ainam mani jen temple ko relugun mani ilugun manana kay ani cekar kaboji juanial tanlial remarang peripendron ngan intreo Ijpamen ken ilo tan Jesus Christ komol amen.